may ibos mo tayo sa nga 10 kilo nga rabong nagdagsan. Rabong. Yala. Ini malayo rabong also, right? Yeah, same na. Philippine we call rabong also. Same But this one very big yo. How to eat this one Ini 10 kilo Yo, very big Kita niya nagdadaktal nga rabong na apo. Diyos ko. Kaya po. Kitang jaglakla ko. Hello. Hello. Nagtaktal nga rabong na. Sa nga 10 kilo. Kaso nung pa, may ibos mo tayo. Sa nga 10 kilo nga rabong nagdagsan. Nagkakatawa na lagi. Ay! See? Nagtakal. Ay, apo. Ayan, agatang tayo manilang tirabungon kakabsat. Tagadula ko nga rabong dito. Ayan, rabong day kakabsat. Siyempre, impaukismin. Ayan. Yes. Suda. Siyempre, datay dito. Kabarbaryo anti-Malaysia. Iti ka meron Highland. Kaduwak tagiti kakaduwang taga Vietnam gin taga Laos. Mas narawot da pay kakabsat. Nakauna da pa yun na nala. Nagaduto na pandaginatang mati kabsat yung may salang tangko maibus. Sayang malang malunglungsot. Dandumon lang di ref ko kakabsat. Yan na gumatang na yung mga tirabong na nagtintas na yun. Dahil naman na ay samot nga minagrab-rabong. Puro rabong kami kakabsat. Yung may isa taga daytoy taga Laos. Dahil may isa daytoy taga Vietnam. Puro rabong kami kakabsat ko. Hoy! Nakita ni. Nakita ni. Nakita kinapag da nga rabong na nagsexy na naggatang kirabong. Ito na rabong. See? Nagtakal. Ay, apo. Sige, thank you. Bye-bye. Matik nga gatangan ta nagtakal, may ibus ko nga rugmat. Matik maibus ay kakabsat, tiki na dakal na. Haanin. Sakto adyo may salang. Agawid na ko. Dakat katawaan dak. Tawaan dak na Dagita na pakakabsat tayo. Hello. Katawaan dak nga. Gatgatang tikwa. Tirabong. Baba yun.